Lothando bantwana bakwethu, lothando. Nonke namhlanje kungomvulo ngem-5 Monday ngomvulo ngikhamba nengwenya umzimo osaphilako ebavumini besikhethu, umzimu abantu abathoma umvumo wesiNdebele, abantu abaklama founder of isiNdebele music, abantu abathoma umvumo wesikhethu ukuthi igatari lidlalwa njani, abantu abaklama isikhethu emvumo ukuthi umvumo wesikhethu uyokudlalwa kunjani, umzimu osaphilako ebavumini besikhethu omdala kibo bonke. Babili kuphela baseleko, ngicabanga ukuthi benibahlanu lapha ngikhamba nonopeni nepakama ngibe ngidobha phasi kwamagula. Nopeni nepakama babe bahlanu, bakhani bahlanu musibhane. Ya, ngunopeni nepakama khulotshisa abantu. Lotshisana isitshaba ngunopeni nepakama. Mina ngithele Endobazi. ngikhuluma Thokoze. Ndobazi emaluthabeni. Ya. Igatara ngayifunda 1964. 1964. Ngisanda bakwafunda amathamba lendlela. Ya. Yaba kuyabonakala ukuthi umvumo wesiNdebele nothethe nalinga ukukhulisa khulu ngendlela eziningi khulu. And nje abavumini abadala imraphu yokuthoma abavumi uniseleni babili nguwe noGamchiriri. Ya, nguwe noGamchiriri kwakunguMaphophoto, kunguThukanman, kungumhlambe Mthombeni, kungunopeni nepakama noGamchiriri. Ya, so engifuna khulu sikhulume ngakho umvumo as a whole. Usafuna usagadangisa noma namarekhodi amaningi ne? Ya, igatari. Aba igenge etshale iningi labo khekhulama bakwazi from ama-80s 90s bancane abakwaziyo nangokukubona. Azange khowabonakala kuma-interviews, azange khowabonakala kuma-television. Usobakho abaningi abakujwayele mara bayazizwa ingoma ziyadlala unopeni nepakama. Akhe sibadlalele nasi ya bethi igatari.
angeke wasithatha nami kwathola ya uNkulunkulu akaphinde mhlawumbe ubona kwezizwe ya bawethu sisese ku-podcast zebhosa podcast lapha ngikhamba noNopeni nePakama. Abaningi-ke abamazi ngokumbona, abaningi abamazi-ke ngokumbona, abantu basebenzisa umvumo wakhe. Ya ingwenya-ke le bantwana bekhaya bavula ndlela emvumeni wesiNdebele. Ngibo-ke abasithomela umvumo wesiNdebele out of all amandebele wonke. Ya uNopeni nePakama nguye noGamchiri esinabo nje abasaphila. Akhe ngibuze liqhiqhu lapho. Nawabereka kangaka emvumeni wesiNdebele, wabereka kangaka, kukhona mhlambe ekhe wathokozwa ngakho okubuya kuma-company, ama-institution, okubuya kuma-private sectors, okubuya ku-government? Khona mhlambe ekhe benza bathi siyaku-honora njengevulandlela, siyaku-honora? Bakhona mhlambe ekhe bafika? mina ngabereka akunamuntu namunye wakwenza ngithokoze intishini namakhampani ngedwa ngela ngithi nje akunakuthi mhlambe bathi hey akunakuthi bakunikele mhlambe njengesiphonyana ukuthi senze ukuthi umuntu amakhampani, ama-institution, government next ukuza kuwathi siyaku-honora? Okay. Uthome nini ukuvuma? 1964. Ungowa-55. Uthome ngo-64. Ya. Ngikatara ngifusana ngomasebenzo. Ya. Uthi bakho ngwathi. Uthome umncane na 9 years, bona 9 years. Ya. Ya. Ngifusana basiyela ngabona ngabathi bezifika. Ikatara ngayo. Ya. Mandalanga. Bathi ngwazi bathi ngwazi. Ya. Torome. Ya. So uthoma njalo nithoma nibangaki ngisesitudio nokugadangisa, nithoma niplana mina ngithe usebenza ngakho ngiplanisa ngifundisa ya 79 hamba kangakithi yakhawudlala idisco wena mkhulu fundisa walo wasona phela akukumungisa abantu ya la udlala kumuzwa ukuthi bapha ukuthi wangikhuthaza ngayo kanti ya nakubangqoto bathi amandla bengiyifani amarekhodi akuthanga isizwe singabini kuyipitolo bathi amandebele ne-5 amarekhodi enokuthengwa ngubani batsho studio njalo. Ya ngathi wesinkosi athingolongitusa ya angitusa vele watshela uWestern Coast kotsha wathi nokuthi inkosi asingcono ungitutse uzwe into engiyiphethe siza ngemva sonke, akekho umvumi ongathi uthome before wena, akekho ongathi ungaphambi kwakho. Abakhona nje, akekho ongathi yena uza ngaphambi kwakho, akekho. Ya nguwe noGamchiri. Ya kuphela noMnguni, nguwe noMnguni. Umvumo wesiNdebele usadlalwa, umvumo wakho ukhona. Nasiqala lapha ku-online khona ingoma zakho Nopeni nePakama. Ngifuna ukubuza, ngingangena emlonyeni, ngifuna ukubuza ukuthi ngilo mvumo khona online khona okutholako na? Mina ingoma zami angitholi nathi. Ingakho ngithe angiyokubhulula qhiqulami ngikulayithe ngikulethe lapha sikhulume ya ukuthi noNopeni usekhona, umvumo wakho ukhona online, umvumo wakho uyadlala, ukhona okutholako na? Angitholi nathi. Ukuthi ngithengi bathi ngalathini. Ya awutholi next abantu ba-download abastream ukuthi zafa kwangibhala ngiyaphila angazi
ngiyazibona ifoni lapho zadownloada mina ngithole nax Kubani lo ufake umvumo wakho online? Zange unikele umuntu umvumo. bawuthenga Yeah. Base bona basifakela online ngaphandle Ya. kwe ngaphandle kwamali ngaphandle kwami bayifake nje akuna emvumeni odlalo othengwako lapha online uyathengwa awutholi next way. nakho ngathi mama ile ngalacini Ayikho. bathi ile ngalacini Ayikho. Okay, ke ngidlulisa. Bakwethu ngikhamba nopeni baba. Mara ke ngifuna ukudlulisa. Wena ufake umvumo la nopeni nebhama ufaka online wathengisa udla imali. ya Yena angazi. Ngiba ukukhumbule ukuthi unomndeni nabantwana. Imali odlako leyo ayizokusanda.